Menimizin. Tişteki veke denge bangi koştuneye. Guhtar kırına bangi çi huzur ekmezindi demirov. Bu ezin adına huzur ekmezindi mi? Eme her roş pencaran guhtari bangi dikin. Rabbime roje pencaran gazime dike jibonu meşkirini. Yani gazili bal huzur ekhodike. Geliyorum jiboçinu mecnakin. Dahi kamunu babemin her tüm pişti bangeni mecdikin. Yabaş eveci de bejim dahi kakı bilamın hinini mecibike. O eşyedini mecihobikim. Kalı gera ve o de bunerin. Peşayı ki ezvan leistuk en kobidim hev. Bu ve yeki ezdebibim alikajı dahi kakura. Peşayı ki ez ve topyede selik edecibikim. Dure ez arabaya kobijibikim. Evet bu. Böyle hevalno. Pişti her leistini em veya tüccarcı bir nekin. Em leistikin koy behevbidin. Dahi kelime bu ve hareketime pür keyif kaçtıbın. Bu cizanın dahi kelime de şikole mali de pür de vestin. O em bu ve yeki jivan rebibin alikar. Ahmet, emhatin Ahmet, tilkuyi. Ahmet, mutili vedere buyi, em jilite digarayan. Peşkemetü de Ahmet. Kevere em behevri bilezin. Dost değil mi no? Bu her hatın. Lebelimin leistik okuy gavadın khilaskir. Hatta ondu beynimin leistik okuy jilhevdan. Dost değil mi? Espir khamginim jibarku. Ezini karbım böyle bileyizim. Kusrani her Ahmet. Emine kedirenkmen. Civanemin uya çüken. Dostamın hin pınaber bu hevre hube. Jibe ve esine kindirenkmem. Eçğaz laborun evi xeje bu khazımındaki. Gel ev civina naberate u dostenteyim fronek ve ki civina meclisa siyasi ya dinaber insan önde anna pırpır. Tutukar öneki besave bu ki. Ev civin katıştı ki. Çavaye? Belemirov dikere vele jibije. Emji car cerine jibe. Dinev bere xude. Dijivin. Em teneli be xuvede bele di. Nevbere me devek civana meclisi. İnsanatı caran şerdernek. Em şeklerin lev hetene. Katu beje kartopu. Tuji boçi mayiderink. An tuji vek pırpırdı civina pişikade buyi. Navelle ez bıxvenene nav tu civane deme. Jıge ve em pişik tu carandi nevbere xvede necivin. Şermin mirov bijimin xvarino niro hineki zeve xveriye. Beli dure tu binebdar ki de maydı xavdan ne ola kartopu işqi xav şu xatu her tümdü bine darandır adizi eyni ve gotina tecebu jıge ve pırpır negatiba min eze ana razayibim sipasi jobu pırpır jiberku ez ji heve hiç yer kırım. Kartopu, eğer terestibi ve esene getirsiyan bum deme komintudi. Binedere bir hareket diti. Mingo gele katişti ki hatiye serevi. Demekuti işyar buyu mingote. Elhamdülillah evi beşe dişkati jene katiye. Deka hevalno. Tışta buyu boriye. Peşayı kejciber kuhunlu bağımının uslametin espegele ki kevkaşım. Lebele ezdikarım sebebi verebileyizim. Daha fazlayamın eve kuhun sebeci derek neminin. Ez nahadu khazım tişteki bıxaytır bıkım hevalno dema gavadın ez jukhara dileyistim min guhtari bangi kır usaqaş bu huzur udul geçik eti dileyimin baver bıkım demamın guhtari bangi kır ez pegelik şabım. Ahmet emji bengede bi huzinin uhundari ve dikın birasti huziri şahid diki hıji me hayvanın ji denge benge her veki jinek nu dide her tişti. Tegelek eraskot kartopu. Prestiji denge benge jiyana dide her tiştiki zindi üne. Zindi yendi nev elemde. Her veki van tiştineji xevdireke. Fekadin tiştiku az dizanın banji bunu meşkarına insana tutuvendin. Galorastan Beni pırpır tişten kutegoti geleki rastın. Ubam kazi kırına numejeye jibo insanan. İca ve fem kır gelo jibo çina khazım bu verebileyizim. Ezine hanı mecbükim. Ahmet tübini meşkirine tişlere baştaki ve kitukut emdikerin disesi bevekle bilezim. Lebeleni maşkırın, jilastik emmeye niye grantire. Ahmet birasti her veki pırpır jigoti. Nimeşkiri netiji listika meyan nihe bi vekre heş gring tire. Em tezede ne girin. Tu nimeje hüve bir rekati bike. Eze cereki din herim dibine darezezim. Okur be kartopu. İnşallah emisi bedi sahibi benim emaneti huda be. Ahmet evet tudijini mecbiki. Nevhe ejidişem ve gerin bal hevelin. Huayen şivik empeneber. Şu ev ezcidden van terne bübüm. İnşallah sebe emek disen binin. Emanet de huede be Ahmet. Oğur be pırpır, oğur be, tuşi emaneti huda be.
Ez heve dikin pırpır u kar topu şiper ko ez bu anre ne leistim şimen ne gayribin. Dahi kalmış inanı meşdike. Tema konu mecakı halas bike. Ez jere bejim bila min jihneni mecbike. Ejini mecbukim. Dahi kalmın pırtızaneni mecbike. Tema bu bise ko ez jedu gazımlı mecbukim ve geleki kefa vere. خدای منو من باوری آخو بتعانی من ابلهی آخو بتعانی ای ربی منی عفو کرناوی زیده تو من و مالبتا من و ولات من و ین باور من بپارزی رحمه خوش ولات مکیم نکه کیفا جینی بدمه و دو پیشبری هر استنگی ده تو هز بدمه هزاته دگیجه هر تشتی آمین خدا قبول بکی دایکا منا دلال خودش ده راضی به احمد من تو بخیر هاتی دایی اشه تو خازم وکوینم ایش بکیم تو دکاری من اینی بکی؟ چاو از نکار محمدی من وکدن از بوی داخوازیات پیر کی خوش بم نمشکرن امر ربی می مزن جمرا یعنی لازم هر مسلمان و فرضی بجیبینه شوخه پیغمبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و ها امر کریه دما کو ضرور کن میگه هیچتن 7 سالی وان هینی نمیشه بکن دایی کتوش زانی اینا وره روش زای نامنه از ببم 7 سالی ایدی ازیجی وکه و دست بنی میجا خواه بکم از نها کلی کیف خوش بوم کره منی دلال ev dilkhaziyate yajbonu meji min gelleki dilgeçti ke tuye zuhini meji bibi tu kureki jiri şu dema tatila havine de tuhini meji bibi tene ezzetehini hareket lisan meji tekrim bikim çebu delalemin dayı ez duhazman hain yetişten lisan meji de tekrim bikim babimin ve gelleki şabı bebeki bu beyse kumun despini meji kriye Ahmet Emin tu gelleki rast beji babe teji duhaste bu mizgefta ve ki şevbabe te vere mali emejere bejin rasteji dema ku babe te bu bise vi pır şabı dayı hozici de bu yaşev u babimin hatı bu ya es hale ki be sabırlı ben de abime ez duhazım bu babi xora mizgefta en betirşi mizgefta Sultan Ahmet u Süleymaniye bügerim ulu ve derili mecbukim دوی تو صبر بکش احمد من اف دشقازیات یجبون مشکرنه من پردل گشت که خدا دعای انت قبول بکه کره من Ahmet Emin, inşallah keyfateci kurabiyemin rahatiye. Da edesi tesavbe, ez duhazım tu her demi kurabiyecimin reçevki. Tu buhazi ez her demi çebikim. Tişteki din heye, ez iştere bejim, u keyfate peyvere. Min dahvazate yajibonu mejij bavi teregot, u demavi bihiskelleki peşabu. Ramanin vi yejibo tehene, ica kaguh bide bavi xwe. Ahmet Emin, از گلکی دلگش بوم او من بهست گرد جه برکو لسر نمیجه ده بی خواه پونوژیه نمیشکرین عبادتی که هر گرینگه لسر مسلمان پیغمبرimiz sallallahu aleyhi ve sellem dehedi sağoda ve hagotiye saruken haft sali bilahini nemice bibin demagi hiçtin de sali yahwe bila edi zaruk başhini nemice bibe demakese ke balık bunu meclis servi farzdı be yani mecbure edini mecin xwebike dayı dema es irodlistim min guhtari bange kır usalimin xweşhat u es pedilgeş bum dilemin bu huzur bu babu es duhazım ve güvene meji xwebikim u bu tere herimiz gefta ulwan dera bu cemaat ne mecbukim kure mini delal ji xweti nimeja xwebike nimej nişana evditiya jibu xwede ya heri gringe sibe tatila dve hafteye emme be hevra herin mizgeften İstanbul'en be heri dede hey sibe hem diçi mizgeftan babu ezin beytir duhazım herin mizgefta Sultan Ahmet u Süleymaniye qat merak neke kure mini delal emme sibe herin mizgefta Sultan Ahmet u Süleymaniye u yen dinji emme li wan dera be hevra nimej bikin
بابو سبه و روش اکی پر خوش بجی با من هر دمی دخواست از مزگفت سلطان احمد و سلیمانی ببینم. دایی توش سبه بمروره اما همو به هفره بگرن. احمد من ازی پر دخواستم سبه بوره بگرم لبلی گلکی کاری من لماله هیا انشالله هفته یاوره اما به هفره هرن. دایی کامنا دلا سبه پشت من نمیجا خوی کر ازی دعا بکم جبرکو تو کاری خوی سبه زو خلاص بکی و حتی هم به هفره بمینن. کره من آخل اورند پشت تنمیجا خوی کرنه خدا دعای انت قبول بکه و امیج به هفره بمینن دبه کره من. خدای مزین د سوره عنکبوت و آیات و 45 دا ویها امر کریه. او پرتکا جترا هاتی وهی کرین بخونه او نمیج بکه. محقق نمیج مروان جبی حیا بین او باشیتی پارازی. ذکر کرنا خدا عبادت هر مزنه. خدا تشتان کو هن دکن زانه. احمد من دوی اون زورازن و زورابن شبر که اونه سبه همو مزگفتان بگرن گواکو سبه زورابی توی گلک باش بی. نخو از دیچم رازم دای کامن شو باشی وره. خدا از وسط دلگشم سبه ازی مزگفتان بگیرم ولوان دران نمیج بکیم. خدای من شکر جتره جبوت دعای من قبول کرن. یا ربی من نیت از دو رکعت نماز نافله بکیم. الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر سبحان الله. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله چقدر خوشم رو بدنگ بانگی هشیار ببه اسپی دل گشت بم او هیچ دستینم صبحات بخیر كريمنا دلال كاتو يرو چاوي صبحت ايشي بخير داي كامنا دلال از گاوادم بدنگ بانگی هشیار بم داي من خونه وستا خوش دیتن جخوت تخمن انو باش ببینه بریا کو تو رازه اف دعای من اشترا گوتو تو بخوینه و هر دم تخمن خوش ببینه دایی دخواه خود من دیدید که لسر اوران نمیج دکر از پی پر دلگیش بوم از پر شاو بوم چه خاص سرنده کریم دلال دما تدست بونه میشه کرد تخواه هیچ خوش ببینی تدست دیتنا فایدن ستونا دینه مکرجی دایی هر وکی از جی نخوازم تو جران نمیجین من ببارن از دو خوازم همون نمیجین خود دم آوانده تا مو بیکی ماسی بکم نخورابه نکی عجله بکی دا کتو بکاری نمیجه خود دده میوه ده بکی بلا دایی تو راست بیجی دایی ایرو از گلی که کیف خوشم جبر کو ازش بکار بم وکی و نمیجه خود بکم دلی من دل گشک پر مزن هیه اف دلخوازیات السر نمیشه مگل کی کیف خوشتی که جبر کن نمیشه یک جوان عبادت هری گرینگ لسر مسلمانه او ستونا دینه کریمن احمد من تشتی که خوش تر آماده کریه دا کتو نمیشه سبایه دکی هیزو انرژی بدته دایی تو هر تشتکی پر رنت پونشی از خواست شکر بکم کمه جبر کو دایی کو باوک وکی و دایی من خودش در شکر به ازو بابي تيجي قالك دلقشن كومي كوريكي وكيتا عقل ورنت هي هادي زورا بچاي خو هيج گرم وخه دا كتب كاري نميجه خود دم خود بكي احمد اما بنميجا دست بكن روجه بكن جبو انسانه کی دست بکن روجه بنميجا ده هر حالي ده پر باشه بيوي کی مرو هندم بخويه او روجا ميروف به بريكيت در باسته به
ما هر تشک نه به امر خودیه جبو دست پیکن روزه کرند ام جه نمیجان خواه ایمال نکن احمد باشه که ام دست نمیج بگیر دست نمیج گرتن امره که دینیه یعنی واجبه او عبادتی که بسر خواه او پاکیجی خصوصیه دما ام سر لچشم رونن دستا کو دست نمیج گرتنه بکن بله بابو از رونشتم که از جل سرسری و چشم رونم بریا تو دست نمیج بگیری از جترا بحث واسیبت نمیجه بکن محقق دوی اموان حرکتان بکن چار واجبان دست نمیج گرتنه هنه یا پیشی شستونه رویه یا دو وان شستونه هر دو چنگایه یا سیسیان مسی کرنا سر یا چران جبوشتونه هر دو دینگایه یکی دین تشتین که دست نمیجه خرا دکن هنه وانجی اون یک چونا توالته او دایرت بون دو گرینا دست نمیجه مزنان جیج پچوک سه بابه میروف بکوه چار اداب خوین او اوا زار کو لش میروفان درکتو بلاف دبه پنج برشاندن دما قاسی کو دست میروف تیجه ببه شش خوین هاتینا جدف قاسی تفاد دوی میروف هفت رازان هشت دیل بوهورین نه کن لسر نمیجه دما کو ین لبی میروف سهف بکوه احمد من دره کو فام نکری هیه بابا ام ev tişte hene merak gir. Demali ser nemeji ez bu dengi xwe bikin ve çi be? وی دمه نمیجه تا خرد با احمد من دوی تو سلام بده هر دو مل خو او د ثانیه تا بینی نمیج بکی Min neha hiç çetirfem kir. بله هدراب نه خو اده ام دستمیش بگیرن Tamam baba. سر دستمیج امیروف بره خو بده قبل او خیراوی زیتره وکی دین لسر دستمیج گرتنه او آخافتن نه Ve ez bafım çi be babu? دستمیج گرتنه کی عادت که کره من جبو وی دوی میرو به ادب دستمیج بگیره بله احمد بله کایجا ام دستمیج بگیرن پاشیه کو میری بسمله دلکشه او دبیجه یاره به من نیات از دستمیج بگیرم بی وی آوی Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi min niyeti eznimeş bigrim bu ve avi. اما دست خواه حتی زنده خود شوین پشتی وی را اما تیلین دست خواه ببینن دناف تیلین دست دین او ببینن دورا بی دست راسته سه جرا آوه بی آویجن دوی خواه دورا سه جران آوه بی با آویجن پوزه خواه اما پی دست راست آوا با آویجن پوزه خواه او پی دست چپ پوزه خواه پاخش بکن وانا جبیر نکن بله احمد گلک چرن بو دورا پی دست چپ پوزه خواه باش پاخش دکه ایجا نیا اما سه جران روی خواه بشون جاره که تنه روشتیان واجب سه جران سنته واجب اوتشته کو چکرنه او نه چکرنه ولی ما هاتی امر کرنا یعنی یکی سنتا چنکی چه دبه لبله تو یکی واجبان چنه که خراد به دوی میروف دسا دست میج بگره ویا جبیر نکه دما میروف روی خوشوش هین تشت هنه دوی میروف های جیهبه مثلا دما کت روی خوشوش آبی بلز روی خو نده دسا مثلا آبی اسراف نکه ده احمد نها ام روی خو بشون Bile babu evim şuşt. احمد من وگی تو روی خو شوشت دوی تو بین چنه خو جیب بشویی پشتی ما روی خوشوشت ته دورا چنگ خو میروف پشاتیه اما سه جاران چنگ راستی بشوین حتی تیلیان
لسر اینیشا مرو بکبه جاره که شوشتون واجبه سه جاران سنته دست مروف ساعت ایلیان گلستان هبه دی او بهنگای جبین وان دورا دست چپه گاوا امپیه خوابشون گرک 4 تریلیون جور انیش که دا ام بشون احمد امه دورا سه جران پیه چپه امه بشون او جی جواجبه تان دست میجا گرتنه ما ام پیشایی که دست چپی بشین چی نبه بابو؟ دوی ام پیل ریزا دست میجا گرتنه هرن احمد پیشیه ام دست راست بشون دورا روی خواه دورا شنگا راست ام دشون دورا ام سر خواه مستکن او ریزا من نشانی تکری دوی تو جبیر نکی احمد نیا ام سر خواه مست بکن یعنی ام کیفا دست خواه شل بکن او بی کیفا دست خواه 4 یکا سر خواه پیشیه بشل بکن او جی واجبتان میجنه چکرنا وی حرکت ضروریه دست خواه ام بشون به دست راست اویه چپه بی تیلیا شدت کیفا گوه خواه او بفرکنن و دی پیرا تیلیا خواه یا سر پشت گوه خواه او ببینو و بینن پی وره جی ام سوی خواه مش بکن بلا بابو به هر دو دست خواه تیلیا شدت او سر نتدا وان تیلیاندی بگینن و هودودو او بی پاتیکا خواه ببینن اوف ازو استیم ما ازدکاری منه که بهنا خواه بکیم دست میش گرتنده دا بهنه ودا نینه احمد دما تو بهنه خواه وده دوی تو دیسا جنو وی دست میش بگری چه بو من اوقات نپونی جی بو بله احمد نها دورا لنگانه پیشیه که املنگ راست دشون دورا املنگ چپ دشون املنگ خواه به دست چپ دشون چه بو؟ ششتونا لنگ جاره که وجیبه 3 جاران سنته دوی ناوا تیلیان ما شل ببن حتی سر گوزکا لنگ خواه چند تیلیا دوی تو شل بکی پینیا لنگ خواه جیجی بیر نکه او جی واجبتان دست مجگرتنه بون ده هر ده رکتا دست مجگرتنه دا ام kelime şehadet dibini. Ma tu zani kelime şehadet çavayet anin. Beli babu, zanım dayı kamın min hinkiri bu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Terast kut kuremin. Aferinci terra. Gel o tu zani dema ku ma ev nekari peyda bigin eme çi bikin? Brastici babu ve deme em çava bikarın desnimeş bigrin. Ma be desnimeş nimeş çedi be? Na çe naba. Yezdana dilovan de her qadi da jiyan jibo ev da xwe hasan kiriye. Dema ku ma ev peyda nekir ema wîha destnimêj bigirin. Pêşiyekî axakî paqij, kevir, qûm, mermer û tiştên wî avayî em peyda bikin. Ema niyetê jî destnimêjkirina bikin, em destê xwe yek ji wan tiştê em bînin. Em destê xwe bi avayî lê bixin û rûyê xwe û destê xwe mes bikin. Brastici heysanik mezine babu. Ere Ahmet, lêbelê ava di herîqa ez ji destnimêja bigirim û dûra em herin mizgefta Suleymanê û nimêja xwe ya sibê li wî derê bikin.
o nmeja sıbeçar rükatın. Peşe iki durukat sünnet, dure durukat farze tetekirin. Mınev rast gotun anna? Aferin Ahmet. Te gelek rast got. Li belê divî paşiyek der destê û hilda û tu bibêjî. Ya Rabbi min niyeta dureka sineta nimêja sibe bikim. Tiştekî din. Wekî tu li ser nimêja da divî tu li ser dora xwe neneherî û çavên te li ser ciyê te diçû sicû bê. Wekî din li ser nimêja ji xêrê Xweda Teal û mana ew Sûriyetan tu dixwînî tiştekî din nene ponojî. Ki liser nmeje tişteki vere biramın. Mesela liser nmeje kar topu pırpır vere biramın. Nmeja mı karadı be anna? Nmeja ta xira naba. Jinne dürüste. Tu tişteki din bini bihre xwe. Ger li ser nmeja tişteki hat bira te xwe bike bin stara. Xwedê û mena Sûreyan te dixwînî bi ponojî. Ez nizanim manaya Sûreyan? Himbûna maneya Sûreyan ne zehmede. Tu dikarî bi hisanî hîn bibî. Niha em nimêja xwe bikin. Ew tiştê ku min ji te re gotî bîrat neke. Ez kenge jî bîr dikim. Tê bibînî ez ê nimêjê xwe hemûyan rast bikim. Ya Rabbi min niyete ez nimêj bikim du rekat nimêja sibê li ser min farz e. Ez eda bikim ji xwe tera bi cemaat. Allahu Ekber. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Ve tebarek esmük. Ve teala ceddük ve celle senâük ve la ilahe gayruk. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıradal müstakîm. Sıradallezîne en'amte aleyhim gayril mağlubi aleyhim veleddallin. Amin. Elem tera keyfe fe'ale rabbuke bi ashabil fil. Elem yec'al keydehum fi tadlil ve ersele aleyhim tayran ebabil termihim bihicaretin min siccil fec'alehum ke'asfin me'kul. Allahu Ekber. Subhane rabbiyel azim. Subhane rabbiyel azim. Subhane rabbiyel azim. Semi'allahu limen hamide. Rabbena lekel hamd. Allahu Ekber. Subhane rabbiyel a'la. Subhane rabbiyel a'la. Subhane rabbiyel a'la. Allahu Ekber. Subhanallah. Allahu Ekber. Subhane rabbiyel a'la. Subhane rabbiyel a'la. Subhane rabbiyel a'la. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıradal müstakîm. Sıradallezîne en'amte aleyhim gayril mağlubi aleyhim veleddallin. Amin. Li'ilafi Kureyş. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. Semi'allahu limen hamide. Subhane rabbiyel a'la. Subhane rabbiyel a'la. Subhane rabbiyel a'la.
الله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا ربي أزنيت مزيبكم فرزا مجا سبه أزيوك إمام مجكم الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. على رسولنا محمد صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نميجا ما خلاص أحمد نها أما تسبيحات بكشن باشي بنره پیشیا ام آیت الکرسی بخونین دورا لپی مؤذن 33 جاران سبحان الله 33 جاران الحمدلله 33 جاران الله اکبر او ام ابدعا بکن جخورا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم ذو الجلال والكمال. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان الكريم دائما الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. رب العالمين تعالى شانه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة وکی لمزگیت سلیمانی تدور که سنت کری ملت دنری تگلی که باش نمیج دکر آفرین تو جدا هنی نمیجه بویی براستی دما من تو تماشا دکر از گلک سربلند بوم بته جبر کو تو گلک راست نمیج دکی بابا بسایات ودایی کامن از آوایک درست نمیج دکیم منای بیراته هاوینا بهوری و از هینی سوره و دعاین لسر نمیجه ته خواندن کری بوم سایوان تشتان وان من جید دست بنمیجه کر براستی چی نمیج کرن تشتی که پر حسانه براستی تشتی که زحمت دین مدد تونیه خودی تعالی هر دمی تشتی که حسان دای نشان دو رکعت ان لسر نمیجه جوکی ین سنت تکرین لبله بریا فرض قامت تکرین او پی فرض را اللهم انت السلام و منك السلام تبارك تياز الجلال والإكرام تقولن بابا قامت چیه؟ ما ته بیرا ته بریا فرض نمیجه سبه تشتکی وکی بانگی حتی خواندن آها ام جوهر دبیجن قامت بلا بابو دما کو من مش خلاص کرد ما ایتا کرسی خواند و تسبیحات خواند و مد پیرا دعای خواند ماجبو چه دعاهات خواند؟ او آیتن پیش نمیجه ته خواندن جسوره هشرینه بکرتنی ام جوارا دبیجن هو الله العزیزی سنت خواندنی هو الله العزیزی دپی نمیجا سبه او مخربه آمان رسول جیهیه اوجی دپی نمیجا اشیاء خواندن ایجان یا از جترا بحث هاتش تنکو نمیجا خرا دکن بکن تا گاوا دن جمن پرس کربو تو دکاری وان تشتان جدا هیشا خدا بگری پر حسانه ده ام ده ریزاوه دا بهم هجمرین یک لسر نمیجا میروان بکنه دو آخافتین لسر نمیجه سه ده ناوا ریکت دا کی کرنا حرکت کی سه جاران به سر خواه دست خواه آنجی به چنگه خواه چار ده نمیجه دا جی خیری نمیجه تشته گیدین مجول بون وکی راستی کارنا جلان آن پاکش کرنا تشتکی دی ناو دینانان دا دیسا دمیروب لسر نمیجه در او دورا خواه ننهره پنج جی قست آنین خوشیکا لی بله نا جی قست میروب بخواه او به بهنیجا زرارا و تونیه بهنیجاندن جی نمیجه را ناکه دما میروب بهنیجا دوی میروب دست خواه هیبا بیبه بل دوی خواه شش روی چون او وگراندن لپشت خواه نمیجه خرادی که بابا این زاروک دما کل سجود لینگ خود راکن او حرکت نمیجه خرادی که آنا؟ دما لسجوده دوی لینگ امروف لسر عدبن وکی نل عدبن نمیش خراد به
Niha em vê rojê xwe bigerandin. İbadet û ferbûna derbas bikin. Niha em raz diçûn mizgefta Sultan Ahmetê. Her bir şey babo. Min geleki dixwast ez mizgefta Sultan Ahmet bibînim û tê de nimêj bikim. Ez wisa pir dilgeşim ku navê xeyalên min werincî. Babo, mizgefta Sultan Ahmet çawa heta vekirin? Tu ji min re bêje. Çawa nikarim dibêjin? Dema ku Ehmedê Yekemîn rûniş li ser textê Sultaniyê 14 salî bû. Daxwaza wî ye em mezin ew ku mizgefta ya Ayasofyayê çetir ava bike. Avakirina mizgefta Sultan Ahmetê 1609 heta 1626 domî mîmarê mizgeftê ye ku avakirî sedefkar Ehmed Ağa ye. Weylo! Çi mizgeftekî bedev û birevşe. Ez dikarim rûnim bi saetan temaşe bikim û qet bîna min teng nabe. Ev ji derve wisa xweşik dixuye. Gelo na hundirê mizgeftê çawa ye? Pelê Ehmed, derveyê wê û hundirê wê gelek bedevin. Gavakî din re em ê herin hundirê wê da nimêje bikin. Vî demê tu hêj çetir bî. Babo, ger wextê me ji nimêja nîvrorê hebe em dikarin çiyekî rûnin û lê temaşe bikin? Ji nimêja nîvro re wexta me heye Ehmed. Dem herin binsiya vî darê hena rûnin. Baş e babo. Bi rastî ev cî derekî pir xweş e. Kalı bedev bûna wan kulîka binêrin. Her yekî bi rengekî ne û rengînin. Babo, başê ku em li vê derê rûniştine. Ez ji vê derê dikarim her derê Sultan Ahmetê bibînim. Wê kedin dora me tişê kulîkî rengînin û bîna wan jî hev xweş dirin. Hewakî xweş û bîna mirov firehtekî heye li vê derê. Tu rast dibêjî Ehmed. Bi rastî jî ew derçiyê pir xweş e. Dema ku mirov nefesê distîne, bîna gulîka dilgeşî tê ye mirov. Babo, tiştekî ku ez merak dikim heye. Dema ku dayîka min li ser nimêjê min dîtibû her wekî nimêja dayîka min hinekî jiya me cûdetir bû. Rast e Ehmed. Hinekî cudahî navbera nimêja me û ya pîrekan de heye. Dema ku dayîka te nimêj dike, ew jî van hereketan cude dike. Pîrek bi tekbîra pêşî destên xwe wekî em ê narakin heta guhê xwe. Pîrek pêşiyaka niyeto wê dînin. Duvra serê tîliyên wan heta bigihê reza milên wan û berê kêfa destê wan divî li qibletê be û bi vî halî de di dengî kem dibêjin. Allahu Ekber û di peyra destê rastê ê li serê çepê datin li ser sîngê xwe. Paşiyaka diya Subhanekê dixwînin di pey xwendina û az besmele sureta Fatîhe piştî Fatîhe xelas dibe dibêjin Amîn. Di pey Amînê ra sureya ku ji ber dizane wî bixwîne û dema ku sure xelas destên xwe de enîn xwar û bi gotina Allahu Ekber ra diçe rukû. Pîrek hedîka di tevîn pêşiya wek zelaman bi destên xwe kabûkên xwe nagirin. Ew destên xwe rasta tînin li ser kabûkan xwe û li rukûyê da sî caran dibêjin Subhane Rabbiyel Azîm di peyra wê rast dike û dibêje semî Allahu limen hamîde ra peyra dibêje Rabbena lekel hamd. Dûvra dibêje Allahu Ekber û diçe sicûdê. Pîrek enîşan xwe bi laşê xwe wê dikin. Dema ku diçûn sicûdê divî pêşiyakî kabûk dûvra dest dûvra poz û dûvra enî here erdê. Divî ling li erdê nerabin nexwa wî nimêj betal bibe. Di sicûdî da sê caran Subhaniyel Rabbiyel Ala têt gotin. Dûra dibêje Allahu Ekber û xwest dike. Berê lingên pîrêkan bi aliyê rastê vî û divê pehm be. Divê dîsa bêje Allahu Ekber û here sicûde. Dîsa ser caran vî bêje Subhane Rabbiyel Ala. Vî bêje Allahu Ekber û rabe ser xwe ji bo rîketa dîdûyan. Di rîketa dîdûyan da dîa Subhaneke û eûzû besmele naya xwendin. Bes Fatihe û sureyan ku ji ber dizane ve bixwîne.
Ve bêje Allahu Ekber dîsa here rûkû û di rûkû da sê caran Subhane Rabbiyel Azîm tê tegotin. Dura vî xwe rast bike û bibêje Semîallahu limen hamide du peyra Rabbena lekel hamd û bêje Allahu Ekber vî here sucud. Di sucudî da sê caran bibêje Subhane Rabbiyel Ala û bi Allahu Ekbera. Vî xwe rast bike dîsa bêje Allahu Ekber. Vî here rûkûe. Di rûkûe da dîsa sê caran Subhane Rabbiyel Ala û bi Allahu Ekbera. Vî xwe rast bike û di rûniştinê da yên ethiyat û salî barîk û Rebbena tê xwendin. Dema ku ew duya xelas bûn paşiyê ku berê xwe bide milê rastê û bibêje Esselamu aleyküm ve rahmetullah dev dûvra di milê çepê ra bibêje Esselamu aleyküm ve rahmetullah û devre jî bîya Allahümme ente selam ve minke selam tebarek tecel vel ikram davî dibe. Babo, tiştê ku ez dizanim nimêja nîvro 4 rekat sünnet, 4 rekat ferz û 2 rekat sünneta davîne. Min rast got ne welê? Aferin Ahmet. Rast dibêjî. Pêşayîkê da divê mirov bêje ya Rabbi min niyet ez 4 rekat ferzê nimêja nîro bikim. Eğer tu bixwazî beriya destpêta nimêja em ferzê nimêja bikin. Vana nimêja ra mecburî ne. Yani tu dibêjî dema ku mirov di nimêjê de yekî ji wana pêk neyne nimêj nayê qebûl kirin. 12 ferzê nimêja hene. 6 heb jî wan beriya nimêja ne. Gerek vanan ji ber nimêjên ben xwendin. Babo, dema ku ez hînî sî û du ferzê kirim te behsa ferzên di nav nimêjê de û yên ji derveyê nimêjê de kiribûn. Vê demê beriya nimêjê ê ku em dikin em ji wan re derveyê nimêjê dibêjin wisa? Aferin Ahmet. Niha em behşa şertên di dewrêya nimêjên bikin. Yek. Teharet jî hedesê yanî. Pakîjiya jî bi destnimiya jî bu cenabetiye. Nexwe teherata ji hedesê tê meana halê bi destnimijiyê. Belê Ahmet. Şertên dewrêya nimêjan ya dûvan. Pakîjiya necasetê. Necasetê mana nepakîjiye. Vê demê lazim e laşê mirov û cellê mirov û ciyê mirov zav pakîj be. Gava nimêj bike Ahmet divê cilê te paqij û serrast bin. Babo, min pakîjiya cilan fêm kir. Lêbelê jî bo çi serrast bin babo? Nimêjkirin derketina huzura Xwedê ye. Çawa dema em diçûn dîlanekê û serlêdanîkê em cilên xwe yên bedew ji xwe dikin divê li ser nimêjê da ji em cilên xwe yên bedew li xwe bikin. Gerek ji ber destmêjê em tuwaleta xwe baş bikin. Serpiyan tu caran mêze nekin. Gerek mümînê nimêj dike bin cilkê xwe her du ser roj carekê bigerine. Başe babo. Ya sîseyan berê xwedana qulbetiye. Qulbet jî Kabe ye. Mirovê nimêj dikin gerek berê xwe bidin Kabe. Kabe li Mekke bu. Mane welê babo? Vê demê dema nimêjkirinê de em ê bizivrin aliyê Mekke. Belê Ahmet. Mirov ji mal bibêjî mizgefte ve jî ferq nake. Mirov li kê derê ve ferq nake. Divê berê xwe mirov bide Kabe. Eğer tu berê xwe nedî Kabe nimêj qebûl nabe. Li mizgefta dîtina qubletê pir hêsan e. Ji xwe berê mizgeftan li qubletê hatine çêkirin. Rast e Ahmet. Ferza çaran hematin. Ahmet, stara ewratê ye.
لسر نمیجه دا میروف دوی نتازی به. اوریتا میران نوبرا کابو کو ناوی که دایه. لیبله دست او روی ته نتی دا تو وان درن لاشه خواه بی پیچی خیرتره. نخو ام جبروه یکی لسر نمیجه ام کوم دودن سری خو؟ بله احمد. ام هاتن کانی پیرک چاوا خو بپیچن. پیرک کو دما لسر نمیجه دا دوی جه خیر و دست روین خو همو در لاشه خو بپیچن. ویسا نبه دست میش قبول نابه. نخوی جبو ویه که تهنا دایی کامون سرجلی ویه. ام هاتن فردا پنجان وقته. هر نمیجه وقتی که وی هیه. مثلا نمیجه نیرو دا وقتا نیرو دا تکرین. بریه خواه و پشتی نمیش نه قبول کرن. بابا هین انسان قد نمیج ناکن و نمیجه وان چوا چه بین؟ خدا وان عف بکه کره من. نمیج عبادتک پر گرینگه. نمیجه وقتا خدا نوید کرن دبا دین لسر میروف. پاشه محقق دوی تو وان نمیجه بکی. ام جوان نمیجان را دبیجن نمیجان قضا. قبول کردن وان نمیجان جه خیر خدا تو کس نزانه. نمیزا قبول ببا نبه خدا زانه. نخود دوی محقق ام نمیجین خود وقتی وان ده بکن. بله احمد. ایجا ام هاتن فرزا ششان. او جی نیته. جه خود تو زانی نیته. بابا اگر تو بخوازش من فرز ناو نمیجه ده بیشه. فرزند ناوش نمیجه دا ششن. یک تکبیر افتتاحه. یعنی bu desra kirnere gotuna Allahu Ekber. دو قیام یعنی هنگی سکنا لسر پیا لسر نمیجه ده. سه قرائت یعنی خواندن قرآن لسر لنگا. چار چوینا رکیه. پنج دو جاران چوی سجده. شش قاعده آخره یعنی قسی اتحیات و نمیجه تو بخونی رونی. بابا ازی دو خازم جاردم فرزن نمیجه بیشیم. فرزن چه در وی نمیجه. یک تهارت جهدسی. دو تهارت نجاستی. سه ستاره evraتا. چار وقت. پنج بری خدانه قبلتی. شش niyet. Ferzin dinav nmejede. یک tekbira iftitahi. دو قیام. سه قرائت. چار چوینا رکوی. پنج چوینا سجودی. شش رونشتنا آخر. Bu tevdadıkın 12. Ya Rabbi ez niyetim ez bikim sünnet amejaniro. Ya Rabbi ez biniyetim ez bikim ferz amejaniro. Allahu Ekber. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmük ve teala ceddük ve celle senâük ve la ilahe gayruk. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.